me. Tsi Obɛnkɛ. Tsi Obɛnkɛ. Tobule femi banye de omanye kemba Tsi Obɛnkɛ ni femo ne no ngene hogba gbeke na shine woke Tsi Obɛnkɛ bona fe ni na gba fe no ojo glan shine mi jio fomo mi jio boden choje nshine ko wala shine mo nu chumo misane ke no fe no keji Tsi Obɛnkɛ wo ni femo na mi oba no sane e chaba igbe ji na Odey Adenku kenklemo nyeme dani ma chomo ni woke ba ye bi engmene masuma ke ma fo nhira oni ma ejira maba. Linda, enti ofato osi wonko. Na me nko ye dey papa yi na share ye fiti ye nkola brem. I know by me se me nko. Ada nti ko Ghana. Flight there me ko try sister. Na me nko. What about that? what's what for play be a play no. And in na me nyame an. Asema o kan se amfa kwan. You will play, you will play. If it's a play now, coffee, you're not finna. Pilot to force and for coffee no shake. Now say I'm a year, a warrior. I'm a got to me, but you. Now me for coy. A soon walk on at me could do ya. Or to me, but yes, soon sabai. Sabreno and one ghost star. Ghost Star Airline. Yes. Ghana ni airline no. Ghana airline to me. Don't let her then come for the phone. Me come for the mawa na che se be pawo abuwa woni wo busia phone na eno ani Ghost Star ni booking ya dey you answer better mo phone na wa www.flygoldstar.com Ghost Star Airline Ways of Ghana. Ghost Star Ekomia bebre Ekomia bi te say London, Baltimore, Washington International Airport, Dubai, Providence International Airport, Guangzhou, Dakar, Lagos, Monrovia, Abidjan, Freetown, Conakry, Bonjour, any mia bebre. Yo tobule nyera don ake nyena de kan nyemmemi iya ijira imba. Be tobule tomboni nchon yen yue ngmene woke datre fonyo pana denche je pana kuwe. Pana denche ni ekpo na gba fe na gba no yo ko Tsi Obɛnkɛ le e ba bomo den nyombo denche ba ye boale je he wale na shinyo ba wale no ni onana obanana ni bonwo ba nmo yo wala shinani doctor ofa no je fe wo je njugba hey doctor she ma bi ma chanye to se fe ake wo doctor fonyu e gan mi che wo masumo ni nyen kewo akeke ji ewie gan do na ake gan ele sese je na kan she mo mi shi le kwa aja ake je mo fe mo le hun ona ke bogan e mo de ne kase de le no wo wondale she jugba o doctor o ra don akọ kase gan she ya akọ ba kase pi agbere ko wi mi ba che mi ba che ni mo ba bo no kase o doctor o fa ne shikome ko je fe jo be no ja ke ngme no ba wi fomo ni se blush infertility na kan blofo ba ke fomo ni se che ni se blushing asole anu chofa anana ena wa shinwo na bodo wala ke mo fun ba che tue mwen igberu ni mo ba chon na gbere ba wo bi efun ehwo no beke na shino ba chon wo kenklen o je efen jo ka ke fomo ni se blushing before ba ke infertility mini ji infertility yo minga mo fe mo ni ko home based TV by this time ka ke infertility allow for money is a cho noji situation ko ni yo ke nu ni ameye bulashimi ni amenta obi amefe no fenu nu ke yo fio ni amefe no ko ni akanchi na kan ni egbe mo anfele benasa na fe she biba within the space of 6 months to 1 year noji infertility no Kami ba kashi ame kashi na kaino bane asana me kashi ame wo rubber lo no koko ni e ba chilegbe no ka afe ahuni bi form ba lo musuba no ji infertility within a space of 1 year ni infertility e ayele slotwe aye infertility ni yo e alo nu e ame fodan shi amenta obi ekon afita no na amefo he
she be nearby no actually secondary infertility ye bro for me secondary infertility ni agbene ho aye no na actually primary infertility ji you were a foko down no hu a foko down she be ba no ji primary infertility jo wo be o to ka ke be pia ke year 4 ka te blanche ne na gba ke be ewo ma bia ke je pe ji mani form gba me na ni ke a doctor fo nyu kwa na ko me na gba alo nu ehun le hu enyu na agba technically na kan ka ka she je yo ni 4 mo bi eje nu ne ba hani yo ena musuni amekafo no ne ke na agba na enye ba nu ka yo befa so no ni ko okwe no ni enye ke ba wokwe ye nu befa dan ko gbe na wokwe ye ho amegbefa wo ye wo here wo gbefa here wo ji onoko na achole mai alo sperms ni na kan mai ka oje awale agbo na ka yoni ekomi esani mai mwawe ni hani bi nyeba esani ana ekome 18 million kashitamo 100 million ye Miami ni ke bala kashi nuwe e maye e fale e share boni esane e share e kana kana agbane e keba ni agbane huwe ke nuwe e maye ke boni esani emi efe efi ke ha emi efi no hu enye kana kana agbane ba ni hi kome ya huni ka akan yo kashie amejie mai aje amehe ke ba sperm ekoba ameke yo banye ke yo akashi boni isa shi sperms ba no hu enye ke na agba na ba ni hi kome ya ni ameye no na actually prostate problem prostate no ko bibio tamo nut walnut ni eho wodro shishi ni nakanie ni ejio nuko na achole prostatic fluid no efita mai alo sperm say na meke ekeba shi ka ena prostate emi na agba enye ha ni nu enye efo ni wohie hu nu fe nu ni afole na ka afole kenkle no esani nu efo nu efo cry esane cry alo es also su no na kan fomo ke efue ha ni e draw ni yo e groin alo eminhie ejio keba ejio ko kejo e groin ne keke eba hwe e draw mi shi hi komeye ni afo ame preterm ebe share tamo 7 months alo 7 months noko ebe share no ka fole ka kala o incubator na kan hie amen nya amen na ne ka na agba na ekomi be na mba da ame draw enye tuni ni eba produce no na actually mine ni ekomi hu amen na gbeke bi ashi hela ni actually ti alo tonsillitis no ni ehani wo bie ni ji wo jo efuo ni mekumechole jemle kutu na kan ni ke nujibo ni odaya sheheko no na ebanye hani all my produce more enye na agbabahe bega meke powu kada enu eche inu echewa akekpo wo kada afa nakani kanu jibo no onale at a particular age ebanye hani onyofo ni aye hi kome huni amena no na actually sexual transmitted disease tamo gonorrhea syphilis chlamydia alo candidiasis kanone efita here no hu enye egba here amena mo ke ba kan na kan mowe amenya me ya draw me ni aha ni draw
you feel inflamed, allow you feel sick. No sperm cell ne sani e produce kejejeme enye produce. No ke produce podenche imwa we ameyi sperm cell no ka meyi kaka hani e quality ka ifale e bashi no hu enye ke na agba ne baha himpi. Yes. Shin la ke ko me ake be pie ne ke laptop no ke ma show no ke ni ne enye gba ahia na ni no ba no na lo sa lo e be mi na kan. Okay, J laptop pe no it falls under non-actual occupational hazard allo lifestyle problem. No call ke laptop ma ocean ni o kan twini a generator heat ni what here what draw here esa ni heat ni your jeme e ya fa fe 37 degrees Celsius esa ni dan ko o measure efe around 34 degrees Celsius no ka no jibo ni o draw he heat ni heat e jeme do men ko me wo supporter ni supporter sa boxer short say e ko me je cotton nylon rubber ko onya chomi na generator heat ha ni na ka na agba na eba ni agba na hu aye hi ko me ni amenu odan nuji ka nujibo no nu dan no ni dan fi oji eji onoko ni achole enzyme ka vitamin B ka zinc eji oye omomotu ami ni kanu ka yo kashien yo ehu nyumo efe eyo he jeme akashi jeme efe tamo acidic nuwe ni a preventor infection tamo candidiasis alo de pua mwawe a preventor na kanyumo fele ni kanu jibo ni onuodan ha ni bo enzyme ni yo sperm cell he alo my here ke bote jeme enzyme because enzyme say J ni yo e jeme nyumo fele akashi jeme efe acidic ewo ka sperm cell shejeme acid enye gba sperm cell na amenya ameflow ka ya heni esanation ni bi alo musu enye ba no a form part of non-natural occupational hazard ni aye hi ko mehu ni ametwo ni ye lab alo factory ko ni heat ya jeme wa alo jeme hu ko fe ya jeme wa no hu enye ha ni no na low sperm count ni ekwe na kan infertility problem ekeba no energy this and many other conditions ni aye ekohu ni actually hormonal imbalance ye hia afa hia agbafa wo hia wo produce hormone ko na actually testosterone wo produce hormone ko na actually progesterone ke agbene ho wo produce ye hormone fio na actually prolactin no na fio ji ha ni fofo efio agbo ni fofo hu nubami ke nu jibo ni oban oya na agba ko ye obomotu ami na ha ni o producer na kan ye hormone se na actually prolactin more than necessary no ni baaji ha ni o boy fofo jiemo ka fofo jiemo ba mi pe onyo produce sperms ni sperm cell is of quality ni e ba yen ha ni yo ena musu ko kale na bole alo no ko fe mo yo doctor onya njeme ma ejra fi o ba yo to ebule nye fi an ke doctor he nye no ne egbla ni bi ami ojogban echonwo ni bi ni wole gbene mi ni wole shima bomodan ke ya ejra fi o ba ken kun se ba o ba cha wi mo no yo ahwefo ni mamu ina akwa aba ediba noble trust clinic me amika say your friend Dr. Geaorge Donkor me na me da noble trust clinic anu noble trust clinic yaji abasubo de bebre yaji best heart disease treatment center of the year yaji best liver disease treatment center of the year na the overall na nkasa efen overall best herbal clinic of the year no and also noble trust clinic yaji yahwe yarobi ti say akoma mu ohaw stroke obi opa wo brebo mu ohaw anase bema ontumi endwun so ya e friend prostate mu ohaw embia wo yo ba wo dem de woni urehye mu a na ohunsuo no asaba
ana wuti pile na wo ha no wuti na pile no enfri wuti no na mum efri ne pedua na kwa afoforo se bia wakoma ana se obrabo ana se fever mpo na achew Oba Noble Trustable Clinic yedi modern infidie ana modern technology ena yedi hwehwe ne pedua no mu dia yebe hunu ne yedi bibidura nam yedi ahwew na bibia aye kama ama yani aye lab yetwa ECG ana yetwa scan na we aso yi depend on the condition na wode baba ene ne yebe ade ama hwehwe yechiri kwan ewo Banana Inn Abolo Junction yebe dansoman ana se mamprobi Frey was 0244 401929 and also says 0267 117 666. Noble Trustable Clinic. Experience the true cure. Yo, to bless you again. I imba Dr. Geaorge Donkor Jimoni Wagayo Neke Bene 1 year for money say cholo for money say blushing before back infertility. Ye hinke ye fe ai dana ga ye na manishije na kan ko ba mi hin na kan pepepe we bi ni wo fe wo kwa wo no jugba wo ni elili mi mene Dr. Geaorge Donkor ya ni wo na wole yo Dr. Chowe mo no okay no here ni am feel na ka masturbation e kan fe e han ni na na cholo prostate e han ni efu ka efu e han wo na agba ni eyen han ni wo produce quality sperms ni ehani musu nyeba agbene wokwa yi agbefa ye yi agbefa ho yo the first thing alo ni bi kankran ni ehani yo ebanye enwo ho ji na acholo ovulation ka yo fe ya ni enwo na acholo wolo alo egg na kan wolo no ji no ni keke nuwe man pe efio etwon bi shi na kan ovulation ye come ni amefe ovulation they don't ovulate ye come hu ye ni amefe regular menstruation ka fe menses mene alo ya ni mene 3 to 4 months then aba fe ko ni ye come hu ni ben ye come ye ni ameleba ni a calculator ovulation no ka o miss Beni over ovulation ni oke owu alo husband ya na no ko fe mo be konkro ni ovulation eba ehoe onyo mo doctor o yo wan jeme ka ovulation lo onwe wolo mini e aka mo ko na ele gbero ni ke onwe wolo ekole ona chakemo ekoma chakemo ekoma ba ni ke ona oba na ko ni na mi nwe wolo manye nke yin fatalo ape noni obanyo le kejeje meji be ni yo ba fe yani ke yo jibo ni ofio yani every 28 days na kan be oba kan be ekome 14 na kan 14 day no jibe ni oba fe oba nwo wolo alo oba fe ovulation ko yo jibo ni dana ofio yani every 28 days be no ba na ola alo o abon menses femo oba kan de be ekome 14 day na kanji be ni onwolo ba nwolo ni ye ekome hu ye ni amemwolo be ni ehwetomo 3 days ni aba nwolo am body temperature e check yo am na feeling akashi am town en bole na ke science alo okadi ne jinoni naturally onyo ona akashi obanyo onwolo shi I medical instrument ko ni obanyo use either akashi or saliva and about alo akashi mo fi about ni e check your tomobeni pregnancy test case cough mo ko ena musuni e ba check aka musulu na kanie ka okahwe no okashi mo fi alo pregnancy test Dear pregnancy, no etamo pregnancy. Me try ke no na me ke ko ka ko hia musu na ka no na he o na ka fi o no eko chon. No eko no ko tamo na kan. She no actual ovulation test. Le ye gbe na ka chole. Kan. No hu anya aka na aka oh okay. Bia me wolo.
She be come ka me mo le kura me mi shi wa me lo oba hwe. Le hu chake mo ekome ni. Ekome ba na ka sha me nsu ba ami shi ba kwa me fio me nkome hu amba na rising temperature ame he ba do fio me nkome na headache fio me nkome hu ba na ka shi ame fofo eyi mo ona ene efe ji science ni obanyo aside that I ne bi come na actually hormonal imbalance ni enye ha ni yo enye ena musu alo ena no na actually infertility ekoji yo fe yo ji onuko ni ji actually hormones ekome for breast alo actually prolactin ekome hu for form kotoku na actually estrogen follicle stimulating hormone ke luteinizing hormone na kenu ne esani fe pepe yebomochu emi shike balakashi ekoya fafe ekoe ehani na kena agba na niji infertility enye ba yo gbefa ni agbene hu aye no na chole fibroid de etamo po ni eba kamusu mi alo fomo kotoku emi ni ke ba kan fomo kotoku emi na kan ye komeye kameke nu na bole wana kashi ma efe ba hwe alo sperm se efe ba jepo ekome hu ambanya me komusu all right shi eche no bana kashi ekon ho She me hu ka for pepe me kome ka for depend on the size ke location heni na kan ni eyo ne ko fiber ne o ato obe ko no wo wi ya ke gba ya na wa denche yo doctor fi aka obi en ya fe be she fi o nsani wonye o ke gbe na ake ani nko okwe fo money se gblashin ani ekole makola ko nda age na 40 na 50 manye ni nna musu alo eko age play a major role ke bale akashi for money is a bla alo is a che kayo ye oblayami niji between age 22 kashi tamo 29 a very high chances akashi ebanye for easily she kayo she age 30 Kenya age 30 to 35 a wolo ni yo emusu emi is over 500,000 she na kan 500,000 by the time they ba she age 30 over 90% efite she be near ba she age 40 she tomo 3% pe no age really counts no the older you ena if you allow the older you become the more likely akashi ofomo eba na afi na agba ehawo Amwe doctor ani tole hani oyon ofo stress hani fomo eba feel na agba no ni stress feel ji ka moko feel stressful ojo nuko na chole cortisol brofu gba ji cortisol shin le gangba ketri gba na kan cortisol hani bomochu eba feel acidic no ke bomochu eba feel acidic pe agbene ehani nueni esani bo yoe obagie na kan nue enyani efe quality ni alo ehewale enochio no ke enoche pe no ne bagie ehani roro ni wolo ni oba nwo wolo enyeba ke ba bodo nchepo ne ebele strong alo hewale bemi chon wo besa ni wo chon ni den le ba tobo ni aye ba ko me bajin ko me ni ko actually adaptogens ewani ko na kan bajin ewani ona stress chon bajin ko me ye ni ewana yo doctor if you ke maso no chon ni o hospital e agbeni wan ni o je ne ke form na ne okodo me okole wa de nche hospital e Banana Inn Abolo Junction Obęnkė Mamprobi ke danso we Mamprobi ke danso amete jame actually Abolo Junction Banana Inn wochu oni keje ju kashi Saturday wanyo ko telephone boy ashweje ka mo ko to we baje me wanyo twa me 0267 117 666 0267
117-666. Yo, Dr. George Donkor, one double shudugba. She or yak NFA nagbe, yak nagbe da. Few alcohol, few. Koni was a uchi lobe go glue. Over channel, oh, you are don't work and watch over. You to a bed, work a minute, Tsi Obɛnkɛ. I've grown out on us and a chaba. Kayo tree, Dr. George, Jemmy, young about twin. Ni mini, oh, ya for a say, but for Nibo, I will be a phone show. No, Ben, no jack, new looks and beauty clinic. I'm a La Pogas, ye Rico shop to I'm a Jimmy, I'm a sign, Fairfell, Mene, Fog Beckenashine. A telephone you wedge 02422 76348. Agbene looking fashion home, legimony penta de Fairfell ne a hammy, a ye teshin tabibiano, ye gosha marake, kele chape pepe. 0543204263 la won ko trale e ba chon bo heni e yo e po ke hian ni fin agbene look nales collection le hu e han na jan e fe fel gbega na shene e ye teshin family health local fianan peacekeeping ne e ye jen tutuntu ye gbe tutuntu e be ye kra e telephone boy 0244 531884 agbene 8th avenue le hu amete shibush road ke o to of a party no fe no fio o to gbaje nke no aye no koke ka me fio pizza ame fio no fe no ejeme ko te ejeme amba kwabojo gba de nche amete shibush road ame telephone boy 02466 59659 Dr. George no jake it avenue bi eke woke ni keni ne ahabo jo boradon agbene go star le hu ameya shon den che hwe fie pe oba na ma yi ma mi den cha ameya Washington, Dubai, London, Lagos, Guangzhou, Rhode Island, Freetown, Abidjan, Monrovia, Conakry, Banjul, efen here ameko ba ya jeme ame telephone boy 0303 933 273 allo 0303 933 274 agbene Noble Trust Herbal Clinic niji or Dr. George Donkor no work le yo ni fe mo ne mene Noble Trust Herbal Clinic na Kaji Hospital egbe ame Banana Inn Abolo Junction dan so ma gbele mo fian mo le je ko Shetama station no ko dan so ma Banana Inn no akebo ba ja pepepe ebeyi e telephone ebo 0267 11766 agbene ka o to ni bo mo ba bo ni fe mo na enyomo bona fe ni wonu chumo aja no ken abo ohile ken abo ile obani ni o twa telephone ebo ne 0244 945835 allo 0241542366 be nyeme ke me kuma wu me kuma nyemi ke me kuma sheje papa ni ye bo ami chojian yi nke shida play jinye no ngbe ji na Odey Adenku kenken mo no kan chi wunji api onye fenye ke shi akomo jino nke mi ni Tsi Obɛnkɛ twa lo manya ba ago jeme kenyeme be ehye